Halo guys, ini kita lagi di Gunung Salak. Persiapan Mau prepare dulu nih, mau turun ke Kerungtuan. Ya, hanya arti berabang bergetam. pokoknya seru-seruan ya kan. Oke, saksikan selanjutnya. Nonton terus YouTube kita Garimania Adventure. Oke? Yeah. So, panjang dengan ini aku. Kau panjang tujuh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Gas! Jangan kasih kendor, ayo lanjut. Stop. Tahan. Tukang dah kan? Tukang dah kan? Tukang dah datang dah dia juga kesmas tu, dicom, com memang. Tahu mau sakit juga. Kalau mau sakit juga tak mana ini. Duh. Woke up to the sound of screaming again. Yeah, it looks like he's been out for a while, drinking with his friends. When he comes home drunk, we pay the price, and he takes his insecurities out on us late at night. Pokok Ji afdal dalam video. Ya, ada video lah. Mana ada kau video dulu ni. Mbak dari timur kajak no. Betul. Oke guys. Kita loading lagi ke trek yang kedua. Gimana sutradara? Mantap, sambung lagi. Trek tadi kurang. Kurang apanya? Kurang panjang. Kurang panjang men, tambah lagi. Ayo men, gas lagi. Mantap. Depan. Ada orang Thai ke?
ni. Ay na, betul ba tu? Mana? Lagi dah apa-apa ha?